Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about buying fruit. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description. Below to apply and see if our lessons are the right fit for you. So also I want to mention that you can support our channel and you can become channel member. So let's get started. First, I will be a customer and also seller, and I will explain how to buy some fruits. So, salam. Bu narların kilosu neçədir? Salam. Bu narların kilosu neçədir? Salam. Bu narların kilosu neçədir? Means hello, how much are these pomegranates per kilo? How much are these pomegranates per kilo? Bu narların kilosu neçədir? Bu narların kilosu neçədir? Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Means hello, they are 4 manats. They are 4 manats. Salam, bu narların kilosu neçədir? Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Means hello, they are 4 manats. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. That's a bit expensive. If you give me 3, I'll buy 1 kilo. That's a bit expensive. If you give for 3, I'll buy 1 kilo. If you give for 3, I'll buy 1 kilo. Means biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. 3.50. Sizə 3.50-yə edim. Okay. I'll make it 3.50 for you. I'll make it 3.50 for you. Oldu. Yaxşı, 1 kilo verin. Oldu. 1 kilo verin. Oldu. 1 kilo verin. Oldu, 1 kilo verin means alright, give me 1 kilo. Alright, give me 1 kilo. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Buyurun. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Almanın kilosu 2 manatdır. Çox şirindir. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Almanın kilosu 2 manatdır. Çox da şirindir. Means here you go. Do you want another, any other fruit? Apples are 2 manats per kilo. They are very sweet. Here you go. Here you go means buyurun. Do you want any other fruit? Başqa meyvə istəyirsiniz? Başqa meyvə istəyirsiniz? Do you want another fruit? Apples are 2 manats per kilo. Almalar və yaxud almanın kilosu 2 manatdır. Almanın kilosu 2 manatdır. Apples are 2 manats per kilo. They are very sweet means çox şirindir. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Means okay, give me half a kilo of apples too. Okay, give me half a kilo of apples too. Give me half a kilo of apples too. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Alright means alright. Is that all for now? Is that all for now? Is that all for now?
Hələlik bu qədərdir. Bəli, çox sağ olun. Bəli, çox sağ olun. Means yes, thank you so much. Siz sağ olun. Gözünüz aydın olsun. What is gözünüz aydın olsun? Siz sağ olun, buyurun. Siz sağ olun, buyurun. Means, okay, you're welcome. There you go. So, that's all. I hope you enjoyed and liked the video. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Sağ olun, görüşene dek. Bye bye. And also, don't forget to like, share, and subscribe for more learning tips. Sağ olun. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about ordering in cafe. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lesson. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. And I want to mention that you can support our channel or you can become a channel member. So let's get started. Salam, hoş gelmişsiniz. Buyurun menü. Salam, hoş gelmişsiniz. Buyurun menü. Salam, hoş gelmişsiniz. Buyurun menu, which means hello, welcome, here is the menu. Hello, welcome, here is the menu. Salam, hoş gelmişsiniz. Buyurun menu. Salam, çok sağ olun. Thank you. Hello, thank you. Hello, thank you. Salam, çok sağ olun means hello, thank you. Salam, çok sağ olun. Sipariş vermək istəyirsiniz? Sipariş vermək istəyirsiniz? Sipariş vermək istəyirsiniz? Means do you want to order? Do you want to order? Sipariş vermək istəyirsiniz? Do you want to order? Bəli. Mən pilav istəyirəm. Yanında salat gətirə bilərsiniz? Bəli. Mən pilav istəyirəm. Yanında da salat gətirə bilərsiniz? Yanında da salat gətirə bilərsiniz means I like pilav. Pilav is rice. And can you bring salad with it? I'd like pilav. Also, can you bring salad with it? Can you bring salad with it? I'd like pilav. And can you bring salad with it? Bəli, pilav istəyirəm. Mən pilav istəyirəm. Or yanında da salat gətirə bilərsiniz. Yanında da salat gətirə bilərsiniz. Əlbəttə, hansı salat istəyirsiniz? Çoban salatı çox məşhurdur. Əlbəttə, hansı salat istəyirsiniz? Çoban salatı çox məşhurdur. Of course, which salad would you like? Çoban salad is very famous. Çoban salad is very famous. Of course, which salad would you like? And çoban salad is very famous. Əlbəttə, hansı salatı istəyirsiniz? Çoban salatı çox məşhurdur. Olsun. Çoban salatı gətirin. Çay da istəyirəm. Olsun. Çoban salatı gətirin. Çay da istəyirəm. Olsun. Çoban salatı gətirin. Çay da istəyirəm. Which means, okay, bring çoban salad and I'd also like tea. I'd also like tea. Çay da istəyirəm. I'd also like tea. Okay, bring çoban salad. I'd also like tea. Olsun. Çoban salatı istəyirəm. Daha doğrusu, olsun, çoban salatı gətirin. Çay da istəyirəm. Çay adi yoxsa limonlu? Çay adi yoxsa limonlu? Çay adi yoxsa limonlu? Çay adi yoxsa limonlu? Which means, would you like just plain tea or tea with lemon? Limonlu çay is tea with lemon. Limonlu çay yoxsa adi? Limonlu olsun. Zəhmət olmasa. Yemək tez gətirə bilərsiniz. Limonlu olsun.
Zəhmət olmasa yeməyi tez gətirə bilərsiniz. Zəhmət olmasa yeməyi tez gətirə bilərsiniz. Limonlu olsun. Zəhmət olmasa yeməyi tez gətirə bilərsiniz. Which means, with lemon please, could you please bring the food quickly? Could you please bring the food quickly? Could you please bring the food quickly? Narahat olmayın. 10 dəqiqəyə hazırdır. Narahat olmayın. 10 dəqiqəyə hazır. Narahat olmayın. 10 dəqiqəyə hazırdır. Narahat olmayın. 10 dəqiqəyə hazırdır. Which means, don't worry, it will be ready in 10 minutes. Don't worry, it will be ready in 10 minutes. Narahat olmayın. 10 dəqiqəyə hazır. And that's all. I hope you enjoyed and liked the video. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. And also, don't forget to like, share, and subscribe for more learning tips. Sağ olun, görüşürüz.